famu egi eyatumu terikukurwaho tumusime wenka obwari kuba atariho neberi omu mikono y'abakozi kandi abari kugira ngu obumwe nibenda kuguma nibaramburwa kandi ekyari kugira ngu nakikora buri runaku yabariho arukukora omu famu egi nka maneja natugambira okwo arikumanya ente nungi. Amazina ni Mbine Ibrahim, farm manager wa Tumu farm. Ente ke kurwara wasiko mu farm wadireba kuza kumanya ngo yerwire noreba yaburamani tekuse tukaje na zindi wareba haminwa yayo noshanga homere kandi entejo niramisho kandi ngito nkabashaho ntibatuine thermometer zo kuzipuma ucheza kujipuma usanga temperature zayo ziri ahiguru zene entejo umanya ngo yerwire kandi sign zeze kuba neyoreka urindwara ne sign zayo zo kubasa kujireba ukamanya utenteji yerwire endwareji umbazo gwe kwenda no gwikikeji ate ebintu bikutera kugarra nyuma barisa abahweju n'urugendo ruhango runte kufunya kilometers nki 10 ente ziri kuza kurunda mizi kandi ente zizi kunywera mizi kuba kweza kuziha miza uzigaruka bazitwara urugendo orwo zigaruka yo habo kuba ayiba kweshera tarho umuntu ayina hitaka kugira ngo zaheza kunywa nizibasa kuba kucerera nkomwe zitahe muzirya. Ikindi cya kabiri ente ezite za bahweju kunuya ukozya kwitu abantu abinji nukuce mbwenu abantu abinji nayezo murundu gumwe umukwezi arukozi changu nabase kozya emirundi ebiri kandi na numuku umwonyo ukuryo mwonyo ente mukuryo mwonyo ente zite zabwezu abarisa abinji tubakucera kuzihereza mwonyo ntihamjera gumwe abwensi zahare mweno muntu agera ngo yagihereza ngo mwonyo ngogu gwahaburizoba neza kumuremi yeshera nemuteganiza umwonyo abantu abinji baguziyaho bagumana bazira imitinga ente neyejobwa umurundu kabe neyejobwa umurundu gumwe umuwiki umurundu gumwe konga ito mufame yite yitwine enywe yinkoramo ntuzozya emirundi ebiri mu wiki ahabwe nsonga yo kugira ngo bane ibazi bita abarisa baterire ahabo butoze munonga ito notoze emirundi ebiri ngo batakasturize ngo akuba breed zezitu tuzikutoretingira ngo ha yajuruma hweti nabo wazombye kuza kuragora expenses zeyongera. Ati ba managers batayi banje bakora muganda mafamu nabanimba habara ngo okozya bagume boze ente za bakama bitu zibonere bazihereze myonyo obunyansi barebe ngo umufamu haza mu ente zishimiye kuba naza mu bunyansi bwagumamu ente zari aziguta zafuna amagara marungi. Ekikuti yambitwe nk'abatu mufamu ito twine self integrated projects tima kuna cheto muri Nyankore nkukuna nakugambire twine ishomero ryaba rikushomesa abanansi twino hirwaro kana nente zizwareba so amata mingi ndiganyubwa abana bishomero na nabokozi birwaro echa kabiri no shanga no nkeze mbuze zwareba umwanya wo kujya ngo ntiza kuronde nyama yo kuzagaburira abana no kuzagaburira abakozi kuba hari embuze yo kwanoreba ngo nenda kurugamu oje babagira so batone horo okurisa nukufunama abo kuba ko kwimuka wano oguza amateka kuna nakugambire ngo hinente zibakamarataza munana manager yakugamba ngo currently hata ine mukageza yo nakama kana ine mente zininka munane za expecting kuzara so wabaza muri njano reba esente zakuba na leta budachi buri mwezi kandi ubwo uzabiza buri mwezi ayinoho enemy izitukubantuguza wari amahar mu bunimi kubukura bwahika emyezi mike tubona haho bwire buke tubwiha musende
so buri kimwe cyone kiro amate ento kuguza byona nibituretera sente kandi ushanga fame gine yebisaho kandi garike bisaho na projects zite zindi ushanga sitakuza kugenda mu kuronda services zindi kuruga aheru amate omurubuhejwe beyi eyemerireta ebe yo murubuhejwe ninke abo kuba aratane yashingira ukaga ko kuzireba uzubarogira ngo ninke konka wabo ine rutaza 200 wabaza mu rukago runaku none reba ngo no wasya esente zikuba zikire so nyenda kwiga abarisa ninga abahingi hariho sente nke shingira ukagorwe turukushanga mu rushitami no wakuboyine business ndijo shingira ukagorwe no boyengera hantasya no hotasharaho no wakubana ukama ikikopo kimwe nshingi bishatu wazibaza mu kwezi sente so na nimpiga buri omwe arikwena ngo arise namunonga batahi bangito abakutura matawuni abakutura heru okurisa abantu amumba kureba ngo no kwa abanyacyaro gonkanga okurisa ni business kan karcha yiti y'abanyankore kugira ngo uriyo mushijo rinyineka ubo inento mu kibuga niyo kija waheza wataha urgaho genda umisyo gwente umushija gamba nebi nkanye nkomuntu no mucyara wanje turya abantu abari hands on management nyo nimbera Sudani konkaza kubashahibiri nimba nimanya ente yakamwa enteri ya erire hendekire embuze erire ezire nimba natire simu nakimanyire natemba nija nahika ntakakiro mko wanje kunywa cyayi nimba nakiro munatangiye kureba abakoza ababutwine ba manager bwano gamba nabo they are professionals tinkagira ngo biba kumanya nyo nimba manya konka the vision of every project vision ya buri organization yona nebe inwara kuba najukura so wagirekera abantu ba managers bonko takuguma no bahabura nabo buntu bashobye tukugira ngo ndena ngutaho mihanda yabo umirimo yabo konkantu bahabura so ekinkhabura abarisa batahi banje ekinkhabura investors abakubera matawuni yes project nene nangogike mutoka agerekeraho kugumenogere bero mu distance kandi nekindi abantu binyina ngwamba kira kumbuza bagira ngo iwe kano ezi sente z'umukwana mureta mukateka kunuya mu town kan hafuna munonga bunje murete sente muziteka mbyaro abantu bingi nibarangiza munongo mukombe kazakede but hariho bakwita ngo ni social responsibility wotari serente nungi nkejo kagiteka ho umuntu akareba ente nungi kuba kugirisa nuwakubota kwiha musente abo kube sente yitukuziha ho haro tugenda tuzihayo konka mwe nutwe twayombeka kedi ejo preparation yene yitwino mbyaro eraka one time a rising against us so no responsibility yitu nka rights nkabashomere nkabine sente nkabine businesses kureba ngo abantu abutwine nyuma nabo twabahagira twaboreka how to get out of poverty no kuba kubasa gukora ibintu umuringo gushikire kandi nabo bakamanya ngo nubako mbatura umushozi batura umyanya itari mu nguto barebe ngo hariho hope kandi ejo hope ntugibahereza twaba twija tukubera nabo burudakika wanara program yitu kuba noreba ogumwanyo gundimu netureba ruyare twareba ngo muri buhweju obuzubo buhango buri ahamizi abo kuba ogumwanyo gwo rukureba na miza garyaha bangira ngo haharihe byaro birukurenga mukaga ebirukutahaha amizi nabamwe nibogeza amagari amizi no gareba nibagacontaminating agashuma ekirikumanyisa ngo ohiro obuzubo buri aha muhingi no mulisa kubasa kutunga amizi go kwereza enyamishwa na nemirume ndijo nayo netekwa kusyarara ahabwa mizi ebyaro mukaga byane basa kutayira mudumo gumwe tikiri kintu cyanguhi ekiri kumanyisa ngo omukwinga to obuzibu buri bwonka na amizi nago gine obuzibu abo kuba noreba mwene hatu nyendo tera kashane
ebyaro mukaga bishutamira aha nibitaha amizi sincere nogira ngo waba obuzirwe amizi agokoresa owawe omuka okurigiriro kuwareba challenge nobasa kutunga agokuhereza enyamishwa zawe ngo kutwareba hariya twareba ngo amizi nibagataha aho rukureba bagatambuza ka distance kugatwara omumato ahiza kuba nibesera ente zabo program eyo buhingi no bulisa itomurimo gwitu no kuchondoza ebintu nkebi omubyanga ebiri kubabiri bitali bimwe na bimwe tukabasa kumanya challenges zabalisa na nabahingi abakuba baliyo omwezi barukurabamu kandi tukareba no kutwakubasa kubyoleka aha TV mukabereba mukabasa kufuna solution nibanyeta Edmond Principal Farmer omutebekanisa wa program obuhingi no bulisa aha TV West Nkabulijo kandi twaba tutayayire omuli buhweju tutayayire omwami tumusime owatumu farms nemboziye mwagihura kurungi ntuza kubeyongeza omurundo gundi twaba tubase kutunga ka chance tukaganiraho nimwe aha binte bimuri gukora mukama abandindire de kandi go muri buhwezu bye bye.